ato ng mga civil engineers, minasalprate din niya ang civil engineering month. Yes, sir. As a matter of fact, subong, we are very fortunate no nga ini siya nag-coincide gid sa amon nga hosting of the 48th PICE National Convention which was held diri sa Bacolod. So, ang aton nga Civil Engineering Month celebration na actually nag-start pa niyang coverage ng period ta gani was last year pa no kay every year man ni ginakadak and hasta sa November 30, 2022 for calendar year 2022. Kasi yung pandemic, nag-stop ang gathering, so muna nakabalik, di ba? Yes, oo, affected gid ang tanan kapin pa sang una to nga pagwa sang COVID when we have so many restrictions kag very strict no ang IATF ta. So we have to abide with that pero ang PICE has been active sa gihapon no kay we did virtual nga mga meetings and conferences. Actually naka-host ang Negros Occidental under sa amon nga past president si past president Glia Mabag. And yes, may mga members kami who are able to do the lecturing through the virtual platform. So kanami kay sige man hindi gid man na mag-uman kay those are bag-o nga mga nga mga means of communication pero kanami it's a very good experience for everybody. Mga recent na gathering sa Bacolod, damo all over the Philippines to kinatuloy. Yes, sir. All civil engineers nationwide, including gali ang mga mga Filipinos civil engineers abroad. Kay we also have 13 chapters from abroad, no. Isa na sa ka-active da ang Brunei chapter. Actually, isa namon ka-officer is an officer there before and still a member of that chapter. So, tanan-tanan nga 105 chapters nationwide all over the Philippines were represented during the convention. More than lapit 5,000 to nga face-to-face delegates, no. Basta lapit mga 4,800 at the most siguro. And then may virtual participants kita online mga 12,000 plus. So damo During the convention, ano part sa mga activities convention mo? Sa convention sina ang first day zero day no may sports tournament na mo as we prepare for the convention, and then ang first day santo mo nang we have the opening which was may ara dira technical exhibits as well as may mga concessionaires kita that highlights man kag promote the products sang Negros Occidental and Bacolod City. After sina may ara kita technical sessions, kadamo nga mga topics balahaw. So the participant can choose kung diin da siya ma-attend. Usually kung anong imo nga specialty, kung diin ka to more you want to learn more about sinabi. Hindi siya basta-basta gathering, it's a learning process magyapon mga. Yes sir, kinanglan gid na. It's always incorporated ang learning dira kag ang ginatawag nga continuing professional development. Kay ina siya, it's required when you renew your PRC ID. It must be you have proof nga sige ka learn, 'di ba? Kay technologies and change and grow and develop. So you have to be updated as civil engineers. From the convention sa monthly celebration, ano pa ginang-aral ng mga activities natin? Amo na, may activities gid ang local chapter is doing a lot no of things. In addition sina may ara kita community outreach program. So previously amo niho na pilian ta no during that was November 12 ang community that we have chosen is ang Barangay 39 kay lapit da ang opisina sang civil sang PICE no dira nakatindog. We have offered no nga ma-identify siya sang 130 ka beneficiaries nga mga indigents dira sa area. So nagkuha siya sang 130 ka families nga ginbuligan ta by giving them
5 kilos nga bugas and groceries. At the same time, may snack at that day. The other community nga gin-identify ta actually is a school, ang Banago Elementary School 2. Nagkadto kami to, and amo man nag-distribute man sang food pack sa kabataan nga mga pigado. So gid pa-identify na sa principal 130 man ka beneficiaries, no, kay naglaan ang PICE daw mga 150,000 for that purpose bala nga mahatag ka ma-extend sa community. Out of the 10, no, nga mga goals ang institute, ang paraya sa celebration ni sining Civil Engineering Month is ang number 1 niya is advancement of the knowledge and practice of civil engineering. So, nami na siya nga ang students are also being invited para they are exposed to new advancements sa civil engineering. In addition sa ilang school learning, di ba? So, ang number 2 data is the professional improvement of all the members naman sang PICE. And thirdly, ang promotion sang good public and private clientele relationship. So that's why part na is we are reaching out naman sa aton nga community, di ba? And sa aton nga mga leaders, aton local government units, as a matter of fact, in relation sa way labot sa convention na nag-courtesy call kami na before kay Mayor Albi sa iya office, and then kay Governor Lacson dito sa iya office. That was way back sa October pa bala, before the convention, para for them to know kung anong ginaobra sa PICE. Moving forward, ano pa kita mag-expect pala po ito ng future ng mga plans ng PICE? Anong mga pwedeng mga partnerships sa mga bulig sa community, mga ganapang plan na Oo, so ang PICE is also offering its services bala sa aton nga local government unit. Kung may mga gusto sila nga i-consult o kung mag-participate into the development, okay gina siya. Actually, part of that, no, sa public service man, for purposes misang transparency man sang mga processes sa gobyerno, ang PICE is being also invited by the local government and the provincial government to witness ang ilang mga bidding activities or procurement activities for that matter. So, ang isa na sang in addition to bisang ika-fourth nga purpose sa aton month celebration is ang development of the fellowship among civil engineers. Oo. So, when you go and embark into a project bala, di ba? Like even celebration lang, ang fellowship niyo and knowing one another, kanami, it is being fortified and strengthened. At the same time, kanami, you can approach people and talk about their own problems and talk about kung anong resolution bala sa mga civil engineering issues. And may suggestion sila, may reklamo man sila, may reklamo man ka po. So kasadya, it's kanami nga. So kanami ang fellowship. So lastly, siguro ba, how important are civil engineers, especially sa pagsubok pa niyan po? Ano ka pala tingin naman niya kita sa civil engineering, mga civil engineers? Ay, yes sir, kadamo gidi kay when you trace back the history sa civil engineering, so kung napagin nga panahon, di ba, halin sa pagdihon na sang dalan, ang pag-develop sina sa pakadto na to sa mga pyramid sa Egypt, mapakadto pa na, no, ang padala mo sang water into where you want it to go, kay it makes life easier and more convenient to all. So that's how important civil engineering is, no. Ang pag-develop sang aton infrastructures, sang aton nga amo na hambal ko road, buildings, bridges, and basic it is important sa aton nga shelter, sa aton nga commerce, sa aton pagsinalayo. So that's how important the civil engineers are, no.